Bafana bakithi nazi engena manje uthiwa inkunzi yethu laphana umugweli team useyitholile i-team entsha abafana bakithi. Angivele ngihlongozile ukuthi kungenzeka kusikhukhune kuthiwa-ke inkunzi yethu nje ngoba kade isivalile isizolo ibonga kwibhakaniya yenza konke inconcoza. Kuthiwa-ke isiyitholile i-team namhlanje futhi vele beseyisayinile le deal. Ubesebongela ukuthi-ke simnika ama-blessing, hhayi mfana simnika ama-blessing. Siyambusisa sithi nje akabe ne-career enhle lapha kwisikhukhune, aqhubeke awine iy'ndebe. Singazi-ke ngoba lezi ndebe zakunesizini ngathi ibhakabhaka lizoyithatha zonke. Ngisho nje ngiyisholo bafowethu, ngiyibhakabhaka elingancithezi, ngimile entabeni nginesibindi, ngiyakusho lokho bafowethu. Umugweli team-ke bafowethu uyitholile i-team, usayine nesikhukhune kade sima-announce nje manje isikhukhune sekhalile bafana bakithi, siyajabulela lokho.